салом бинандагони арҷманд. бо эълон гардидани 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф якояки мо бо рисолати тозаву хоса назди давлату миллати азизу шоистаи худ муваззаф гардидем. волидайну омӯзгор бо таълиму тарбияи дуруст, фарзанду илмпаймо бо омӯзиши амиқу навовариҳои заруриву арзанда ва ба ҳамин васила ниҳоят аҳли ҷомеа бо пешбурди содиқонаву пурнатиҷаи ин иқдоми воқеан сарнавиштсоз илми миллии худро бояд камолоту маъруфият бубахшем. рисолати инҷониб инак бо таъсиси барномаи тоза эҷоди камоли илм ва бо остоби саривақтиву дидании маҷрои он, албатта бо кашфу муаррифии навгониву чеҳраҳои ихтироъкор минбаъд мунтазам пешниҳодатон мегардад. камоли илм инъикосгару таконбахши камолоти илми миллист ва минбарест бар камоли худсозиву худафрӯзиҳо ва худшиносии комили мо. тасмим ва татбиқи ин 20-сола худ нишонаи олии соҳибистиқлоливу камолоти давлатсозист ки баҳри саодату нуфузи бештари миллат рӯи кор омад. махсусан дар роҳи саноати кунонии босуръати кишвар ғояи басо муттаҳидсозу такконбахш аст ки амнияти миллиамон чун дигар кишварҳои пешрафта тариқи баланд бардоштани фаъолияти илмиву технологияи тамоми соҳаҳо рушди сармояи зеҳнӣ ва сатҳи баланди рақобатнокӣ таъмин гардад. пас нахустин қадамҳои мақсадноку самарабахши худро ба ин шоҳроҳ чӣ гуна бояд дурусту устувор гузошт? посухи масъулини зинаи илмро муҳиму ба маврид мешуморем. рушди илмҳои табиатшиносӣ, рушди омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дар сурате даст медиҳад ки агар мо мақсаднок бо дар назардошти оне ки вобаста ба ин супориш мазмун ва муҳтавои фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ бознигарӣ карда мешавад, ба ин амал даст занем, яъне омӯзиши фанҳои табиатшиносиро мо аз муассисаҳои томактабӣ, аз боғчаи кӯдакон сар кунем, бо оне ки ба онҳо як донишҳои аввалӣ элементариро дар бораи табиатшиносӣ дода бошем. бале, мусаллаҳ гардонидани кӯдакону наврасон бо донишҳои техникӣ муҳимтарин заминаи устувору такконбахши омӯзиш ва рушди илмҳои техникист. аз ин нуқтаи назар дар худи номгузории 20-сола ба ибораҳои фанҳои дақиқ ва соҳаи маориф мушаххасан ишора шудааст. маҳз мактаб пойдевори бинои маърифату худшиносӣ аст ки хишти аввали онро омӯзгор мегузорад. сабабу мақсади онро инак аз мушоҳида ва таҷрибаи масъулини зинаи таҳсилоти олии кишвар бароятон возеҳ мегардонем. мумкин хандаоварам бошад, лекин ман худам ки синфи 10 ро хатм кардагӣ будам, то ҳатто намедонистам ки формулаи математикӣ барои чӣ зарурат дорад. вақте ки устоди шодравони мо Цой Пётр Васильевич аз ман пурсон шуданд ки ҳаракати киштии кайҳониро аз рӯи эллипс гирди замин ба кадом формула ҳисоб мекунанд, ман фикр кардам ки фикр мекунанд ки ман олим ҳастам, оно ки ман як фақат довталабе будам ки барои имтиҳонсупорӣ омада будам. баъде ки як ишора карданд ки системаи координатро кашид, баъд фаҳмидам. лекин мутаассифона устодон, яъне муаллимони мо дар мактаби миёна ба мо намегуфтанд ки ин барои ҳаракати чӣ дар кор аст. газро мо дар шарик пуф мекунем, барои чӣ? баъзе шарике ҳаст ки ҳамун пуфак вай боло парвоз мекунад, баъзеш парвоз намекунад. барои чӣ васеъ мешавад? барои чӣ дар хунукӣ вай фишурда мешавад, дар гармӣ васеъ мешавад? инро ба мо ҳамун истифодаи амалиро намегуфтанд. ҳамун панҷтинае ки мегуфтанд ки ина 2 мехро мо задем, 5 тинаро мондем, ин 5 тина аз байнаш гузашт, 5 тинаро гарм кардем, 5 тина намегузарад. моҳияти ҳамунро ба мо намегуфтанд. барои чӣ санг ки дар сари роҳ буд, дар дунёи қадим санг роҳи ҳамаро мегирифт, ягон кас онро техника набуд тила кунад. роҳи кафонданаш дар чӣ буд? оташ сӯзондан, гарм кардан, вай кафид ба пораҳо майда шуд, баъд гирифта партофтан, раҳо холӣ кардан. ана моҳияти ҳамин протессҳоро, яъне ки тамоми амалҳои физикию химию формулаҳои математикиро
باید از خردسالی ما به کودک فهمونیم. شرط اساسی عملی کردن این هدف نیز محض بهترسازی سطح و صفت تحصیلات، جاری نمودن اصولهای نوی تعلیم و ثمرناک استفاده کردن ساعتهای درسی در مؤسسه‌های تعلیمی می باشد. از این نقطه نظر بدون دانش ضروری به شاگردان درس گفتن یک نسل معلمان فنهای طبیعی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی وضع نهایت اصلاح طلبی روز است. مخصوصا در رشد بیشتر فهمش متماتیکی خوانندگان باید امروز قابلیت آموزگار جهت حل مسئله های متماتیکی خیلی تاثیرگذار باشد تا خواننده دیگر با حساب های مکانیکی و مشق های پای در هم شکست نیابد. از این رو امروز دریافت و استفاده حتمی اصول های نو زمانوی تعلیم در تدریس مخصوصا فن متماتیکا و تحکیم فهمش متماتیکی خوانندگان از مهمترین کارهای تعلیمی و متدی محسوب می‌یابد. بهوده نگفتند که علم آموختن در خردی نقش است روی سنگ که هرگز زدوده نگردد. به این خاطر محض زینه تحصیلات عمومی مخصوصا ابتدایی در آموزش و رشد دانش‌های اساسی نورسان مقام بنیادی داشته به طلبات زمان موافق کنانیدن سطح از خودکنی برنامه‌های تعلیمی ناگزیر است. کودکان اکنون در فضای پیشرفت علم و تکنیک تا رفت کنجکاوتر و زیرکتر می‌شوند که در این زینه سری وقت پاسخهایی با حوصله و منطقی دادن والدان و آموزگاران به سوالهای آنها مهمترین عامل تکان بخش توسعه مفکوره تکنیکی آنها می‌گردد. Дорогие ученые, меня зовут Анахита. عالمان محترم، من اناهیتا از وادی صغیردشت به شما سوال دارم. چرا در کوهستان آفتاب اینقدر نزدیک هست و هوا خنک، ولی در شهر خیلی دور هست و هوا نهایت گرم است؟ در حقیقت درست است. سوال منطقی اگر خیلی تحلیل کنیم به نهایت درست است. تا کدام اندازه ما جواب داده میتوانیم که کودک را قبول کرده میتوانیم. یعنی اینش مشکل است. ما قریب که هممون به همین چیز تیار نیستیم. نه فقط آموزگارمون، باید پدر و مادرمون به همین چیز تیار باشد. وقتی که کودک به اختیار می رود، این چی است؟ برای چی است؟ برای چی در این شکل؟ چون یک مثلا ظرف نموشیدگی این شکل دارد و این سوالایی هست که ما باید همیشه در همون تفکر خودمون جای دادگی باشیم جواب شد برای فرزند خودمون. در حقیقت درست است. جواب منطقی و فکر من بعد شی من کودک اصلا برای چی در پایان گرمی؟ چون که وقتی که نور افتاد به پایان میاد زمین هموار بسیار کوان است. چون که همون نور افتاد گرمیش اساسا در قسم بلندی و از همه قسم موجود آخری وای است. یعنی که وقتی که ما آتش در میگیرونیم قسم بالوی همون در دستمونیم مگر لیکن قسم درمون علاق دمونیم بغیر رفتن قریب که گرمی را ما ایست نمیکنیم. میتون که وقتی که همون چقدر وای زمین گرم میکنن گرمی پورا فرو برده بشه و پس از خودش بیرون، یعنی که به حجم کلانی گرمی را گرفت بود. طوری که شوهای افتاب پراکنده میشن جوی کمش شما میکنن و همین خیلی نسبت به زمین مثل خودی گرمیگذارانی هوا مثل نگاه داشتن گرمی در هوا مشکل است بود نسبت به جسمای سخت. برای همین قسمت پایان میتواند گرمتر باشد نسبت به قسمتی که در بلند. آیا کودک به این جواب قناعتمند میشه؟ دیگه این همه وقت در صحبت که کودک باید مثلا از این جواب باید قناعتمند شود، این بردی ما است. هدف همین است کودک پیش از همه درک کنه. لیکن از نقطه نظری متدیک تعلیمی که جواب منطقی که کودک قبول کرده میتونه تا اندازه باید که شرح داده توانه از فکرانی و لیزور تا اندازه ممکن که میده که باید قبول کرده توانه و از همین باید که حلاوت برن و در آموزش شود. ما باید همه وقت جواب مثبت افتاده.
ҳама дигар нуктаи муҳими ин ҳадаф низ такя ба таҷрибаи ҷаҳони муосир интихобу тарбияи кӯдакони болаёқату боистеъдод аст ки таълими онҳо оғоз аз муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва ибтидоӣ мақсадноку дурбинона ба роҳ монда шавад. аллакай барои ҷалби наврасони болаёқат аз тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва омода намудани донандагони илмҳои табиӣ дақиқ ва техникӣ мактаби зеҳнӣ бо тамоми шароити таълим аз ҷумла кабинетҳои тахассусии муҷаҳҳаз бо воситаҳои муосири таълим бунёд хоҳад гашт. ба фикри шахсии ман ба хондани на танҳо арифметика балки ба хондани геометрияу табиатшиносию физика сар кардан аз синфи мисол 4 бигзор бошад ва моделсозӣ бигзор ки дар синфи аллакай 6 дар мактаби миёна амалӣ шавад. оддитарин алгоритми мисол бигзор ки 2 ҷамъи 2 бошад, алгоритми 2 зарби 2 бошад, лекин сохтани алгоритмро модел инро бояд мо ба талабаи мактаби миёна омӯзонем. агар алгоритмсозӣ аз мактаби миёна сар шавад, агар моҳияти ин ё он қонуни физикӣ ба талабаи мактаби миёна омӯзонда шавад, бовар кунед рӯзе мерасад ки ҳамин кӯдаки мактаби миёнаи мо баъди хатми мактаби миёна аз маълими баъзан мумкин устоди мактаби олӣ норозӣ шуда дар ҷустуҷӯи васеъ кардани илми худаш шавад. чунки ҷавон тез пеш меравад. пеш нарафтани мо сабабаш он аст ки мо мегӯем ки ин муодила ин хел ҳал мешавад, лекин ҳалли муодиларо намедонем ки дар куҷо истифода барем. тамоми қонуни физика ва химия барои татбиқи амалӣ аст. бачаро то андозе бояд тайёр кунем ки вай эҷодкор шуда тавонад ва аллакай тафаккури эҷодкорӣ бояд пайдо кунад. аз тафаккури эҷодкорӣ дар натиҷаи ана ҳамин корҳои амалӣ ба миён меояд. аз баски сатҳу сифати дониши хонандагон пеш аз ҳама аз мазмуну муҳтавои китобҳои дарсӣ вобастагии калон дорад, барои бедор намудани фикронии мустақилонаи кӯдакону наврасон бояд он дигар на танҳо хислати маълумотӣ, балки маводи дидактикӣ пешниҳод кунад. барои ба талаботи замон мутобиқ гардонидани сатҳу сифат ва мазмуну муҳтавои китобҳои дарсӣ чӣ тадбирҳои рӯи кор меоянд, масъулин чунин посух гардониданд. вақте ки мо дар масъалаи китобҳои дарсӣ аллакай кор мебурдем, шарикони рушди мо ҳамкорӣ доштанд ва мо китобҳои дарсӣ худмон асосан ман китоби дарсӣ ки муаллифи китоби хими синфи 11 ҳастам пешниҳод кардам ки дида бир чӣ кам будааст, мо чӣ дода натавонистем ба хонанда. аз тарафи бигем ки роҳбари ҳамон гурӯҳи корӣ хулоса пешниҳод карда шуд ки китоби дарсӣ аз рӯи мазмуну мундариҷа хуб аст, лекин маводҳои дидактикӣ бениҳоят кам дорад. маводи яъне ки расмҳое ки кӯдак бояд дар китоб бо расмҳо ранга шавад ва мувофиқи талаботи имрӯза стандартҳое ки мо ба китобҳои дарсӣ дорем, агар ки китобҳои расмҳои мисол ҳамон зарура барои бачаҳо дар китоб агар ҷой диҳем бо ранга, ҳам бигем арзиши китоб боло меравад, ҳам ҳаҷми китоб боло меравад. ана ҳамин чиза мо доим дар бигем ки талаботи чопӣ задухӯр дорем. яъне муаллиф мехоҳад ҳаҷми китобаш васеъ бошад ва расмҳои ранга вақте ки ворид мешавад, дар расми ранга ҳама чиз мисол мушоҳида мегардад. ина бинед дар лаборатори чӣ бояд кард, хонандаи мо бояд донад ин тарозуе ки вазн мекашад, чӣ кор дар колба мисол чӣ тавр тайёр карда рехтам, ҳама аз аввал то ба охир, яъне ки иҷоз бо санҷиш аст ки ин мерезонад ё не. агар ҳамин ранга бошад, агар бо ин дар шакли видеоӣ бошад, бо хубтар, бо агар амалиро иҷро кунад ку хонандаи мо дар
осмон чизе ки бошад мекушоимаш. дарёфту роҳандозии чунин усулу тадбирҳои муассиру созанда дар роҳи афзудани майлу завқи наврасон ба омӯзиши ҷиддии илмҳои амалӣ аввали кор буда марҳалаи авҷи амалиёти бебадали онро телевизиони илм ва табиат бо таъсиси худ дар ояндаи хеле наздик ба вуҷуд хоҳад овард. зеро маҳз телевизиони илм ва табиат дар фазои иттилоотии кишвар оинаи тамомнамои корзори 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф гардида моро ба тамоми ҳадафҳои бузургу бесобиқаи илмӣ хоҳад расонд. ва дуюм чизе ки аз тарафи мутахассисони шарикони рушд ба мо ирод гирифтанд масъалаҳои мантиқӣ ва характери проблемаҳои дошта ҷой надорад. Проблема барои хонанда пайдо шавад ки ҷустуҷӯ кунад. Қобилияти ҷустуҷӯии хонандаи мо аллакай зиёд мешавад. Ам масъалаи мантиқӣ чӣ? Масъалаи мантиқӣ худи ташаккули тафаккури техникӣ бачаро зиёд мекунад. Мисоли оддӣ ҳангоми ворид шудани ду газе ки зичияшон тақрибан як хел аст. Барои бача ин чизи ҳавасманд бисёр диққатҷалб кунанда аст. Ду газ ҳангоми ба реаксия рафтан ки зичияшон мега тақрибан як хел аст. Рег ва нам боқӣ мемонад. ин масъала аз рӯи мантиқ бисёр масъалаи мисол фикр мекунад ки ду газ будааст ба ҳамдигар реаксия мерафтааст. дар натиҷа рег яъне ки ҳамун тун реге ки чи аст ҳосил мешаваду об ин барои кӯдак қобилияти иҷод кардани бинед ки чӣ қадар вай зиёд мекунад. вай мекобад ин газ аз рӯи мантиқ ҳам аз рӯи мисол ки маълумот проблема аст. ана дар ҳамин китоб мо масъалау машқҳои бигем ки характери проблемаи доштара дар ҳамиҷа зиёд кардем. ҳозир қариб ки дар ҳар як боб на камтар аз 7-8 саҳифа фақат бахшида шудагааст ба саволу машқҳое ки ҳамин дар шакли умум ва қисмати проблемаву бигем ки мантиқ доштааст. анин бачара аллакай ба фикрронӣ равон мекунад. химияи синфита ҳам аллакай ба ҳамин талаботи муносибати бо салоҳият, яъне ки на фақат бояд мо донем, балки тавонем. ҳамин бачаи мо бояд ҳамин қобилиятро дошта бошад. бачаи мо бояд ки пас аз хато фикр карда тавонад. ба фикр кардан бачаро мо бояд ки тайёр кунем. агар мо фақат чизои тайёр дода мегирем ва азиёд кунад ва ба воситаи мисол ки мавод асб кардан ба масъала мисолҳои монанде ки ба ҳамдигар мисли шаблон мемонӣ мо ҳеҷ кор карда наметавонем. акнун ҷиҳати амалӣ гардидани чунин ҳадафҳо аз 1 январи соли 2021 шумораи гирандагони стипендияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ки дар омӯхтани фанҳои табииву риёзӣ ва дақиқ натиҷаҳои баланд нишон медиҳанд аз 400 то 3000 нафар зиёд ва андозаи маблағи он 500 сомонӣ муқаррар гардид. ҳамзамон аз рӯи фанҳои зикршуда ҳамасола озмунҳои байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва шаҳриву ноҳиявӣ бо зиёд кардани шумораи ҷойҳои ифтихорӣ ба роҳ монда мешаванд ки ғолибону омӯзгоронашон аз лиҳози молиявӣ ҳавасманд гардонида мешаванд. ҳама чиз дар аввал мушкил аст. ба ғайр аз оне ки мушкил аст ва бехаторӣ намешавад. мо бояд аз ин чиз натарсем. ҳамаи омӯзгорон зина ба зина қобилияти тафаккури техникӣ бачаро зиёд кардан мо пурра мисол кор бурда истодем. кор рафта ва ҳамин сол зинаи то андозе мисол ки таҳияи китобҳои дарсию барномаи таълимию стандартҳои фанӣ ин чиз ба итмом мерасад. ҷанбасташ ҳамин сол мешавад. чунки зинаҳои асосӣ фанҳои дақиқ, забонҳо ва риёзӣ, фанҳои риёзӣ, зинаи ибтидоӣ аз таҷрибаи омӯзиш то мисол ҳар омӯзгори
مؤسسه تحصیلات می‌بینیم از تکمیل اختصاص با از مدلش سر کرده تا برنامه تعلیمی کتاب‌های درسی پر از آموزش کورس تکمیل اختصاص رو داشتن. تهیه شد به واسطه راهنمای آموزگار که برای آموزگار امروزه ما میگه که همین موضوع چه باید بیان کرده شود و در همین موضوع با اشتراک خواننده. پیش ما فقط آموزگارمون در مرکز دقت میشد، امروز نه. امروز ما میگیم که خواننده هم باید اشتراک کنه و خواننده هم کودک هم که وقتی که به واسطه با همسینفش با آموزگار و استادش وقتی که در سوال جواب است، انا همین قسمت بیشتر حالا که خواننده مدگر خواننده میشه، یعنی که قابلیت توانستن علاقه پیدا میشه. وقتی که شما به زبان میارید اجرایشش دیگر خیلی است. با این باید ما قناعتمند نشویم. ما با این باید استادگری نکنیم. ما باید زینه به زینه کودک تیار کنیم که ما فقط استعمال کننده نباشیم، ما استحصال کننده هم شویم. در برابر این با نظرداشت وضع سیاسی جهان و نقش مؤثر وسایط الکترونی اخبار، عالمان و آموزگاران جوان در ترغیب و تشویق علم باید نزدیک به قلب و مفکوره نورسان و رشد حیات علمی کشور سهمی باریز گیرند. در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان یک چند گروه‌های مباحثه‌ای داریم. در شبکه اینترنت علاقه 3 سامانه اینترنتی مخصوصا سامانه ravshanfikr.tg خیلی فعال شده است که در آن همه روزه بحث‌ها در اطراف دستاوردهای علمی وطنی و علمی جهانی صورت می‌گیرد. اینچنین در فیسبوک یک گروهی مخصوص با نام علم معاصر تأسیس دادیم که همگی در مدت یک ماه زیاده از 2600 نفر علاقه به آن اعضا شدند و همه روزه اگر شما با آن وارد شوید، یعنی علم معاصر در فیسبوک، صدها نفر جوانان، خوانندگان، دانشجویان در موضوعهای گوناگون علمی با همدیگر بحث میکنند، سوال و جواب میکنند، یکدیگر را از آخرین دستاوردهای علمی جهانی، تکنولوژی جهانی با خبر میسازند و از همه مهم آن است که خود من نیز از همیشه از این صحیفه دیدن میکنم و میبینم که جوانان تاجیک خیلی شوق زیاد و علم آموزی دارند و شوق زیاد دارند که در فضای مجازی در این مسئله ها بحث کنند. گذشته از این در بین عالمان ساحه جامعه شناس ما با گروهی یک کلوب مباحثه‌ای داریم با نام جهان اندیشه که سالهای زیاد فعالیت میکند و هر هفته روزهای چهارشنبه و روزهای جمعه جوانان مخصوصا نسل جوانان زیادتر جمع میشوند و با این کلوب های مباحثه‌ای نه تنها جوانان ما عین زمان عالمان سابقه دار را نیز جلب کردیم، اعضایان پیوسته، اعضایان وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان نیز در این چهاربین‌ها اشتراک میکنند، سخنرانی میکنند و در اطراف موضوع‌های که در علم معاصر هستند، در اطراف مسئله و اون بعضی تحولاتی که در جهان امروزه هست بحث‌های علمی دایر میکنند و در رابطه خود ما منتظم کارکردهای علمی خود را در این مورد پیشنهاد، بررسی و در موردهای ضروری به وزارت اداره دفتر برای استفاده من بعد پیشنهاد می‌نماییم. فرستاده باید که دانا بود، به گفتن دلیرو توانا بود. فرستادگان زینه تحصیلات میانه به زینه تحصیلات عالی باید علاقه داننده خوب فن‌های طبیعی، دقیق و ریاضی باشند تا به افاده و درک دلیرانه و توانای خود به سوی علم با مرام روانه گشته توانند. جوهر دورنمای 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف نیز آن همین است. آنگونه اسلوب خاص برنامه کمال علم با انتخاب مصاحبان مشخص معلومات گشت چهره‌های سرشناسی هر سه زینه تحصیلات در قسمت اولی برنامه علاقه هدف، مشکلات و دورنمای زینه‌های نخستین آموزش و رشد فن‌های طبیعی دقیق و ریاضی را برایتان مطرح و معنیداد نمودند. پس امروز بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم در زینه تحصیلات عالی از مسئله‌های اساسی
боқӣ монда дар тайёр намудани кадрҳои соҳиб тахассус барои соҳаҳои иқтисоди миллӣ махсусан донишгоҳҳои техникиву технологияи тоҷикистон аз ҳар вақта дида бештар масъулият доранд. афзалияти омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ барои донишгоҳи техникии тоҷикистон мағзи асосии омӯзиши фанҳои муҳандисӣ аст, чунки бе омӯзиши фанҳои дақиқ махсусан риёзӣ на фани физика, на химия, на дигар фанҳоро аз худ кардан ғайриимкон аст. дар ҳоле ки муҳандис бе ҳисобу китоб ягон корро анҷом дода наметавонад. Он бино бошад, он як қисми мошин бошад, аз ҳавопаймо бошад, ҳар чӣ ки бошад бе ҳисобу китоб намешавад ва омӯхтани ин фанҳо, зиёд кардани соатҳои фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ барои мо айни муддао ва саривақтӣ мебошад. иқтисоди кишвар ки имрӯз ба мутахассисони соҳаҳои техникиву технологӣ, муҳандисӣ ва меъморону сохтмончиён бештар ниёз дорад, дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани таҳсилоти олӣ бо ҳамгироии илм масъалаи муҳиму матраҳест, ки ба рушди илм, сифати таҳсилот ва ниҳоят ташаккули нерӯи ақлонии мамлакат таъсири хоса дорад. соҳаи муҳандисӣ алоқаи илм ба истеҳсолотам вобастагии зиёд дорад. якумаш тағйир додани нақшаю барномаи таълимии муҳандис ва дуюмаш тағйир додани методикаи нави таълим, яъне ки баробар ба фанҳои ки назариявӣ омӯзонида мешаванд, баробари фанҳои назариявӣ, яъне ки агар 50% назария ташкил кунад, бояд 50% дигарро амалияи ҳамон фан ташкил намояд, ки муҳандиси оянда дар истеҳсолот озодона фаъолият кунад. бо эълон гардидани соли фарҳанги техникӣ дар соли 2010 чандин барномаҳои махсусан рушди илмҳои дақиқ табиатшиносӣ ба тавсиб расиданд, дар амал татбиқ шуданд ва имрӯз бо тавсиби барномаҳои нав чӣ табодулоте метавон интизор шуд? соли 2010 вақте ки соли маориф ва фарҳанги техникӣ эълон шуд, дар вуҷуди мо як эҳсосоти бениҳоят баланд оиди он ки дар ҳақиқат тухми асосии пешрафти ҷомеаи мо, яки саноати кунунӣ аллакай ҳамон вақт корида шуда буд. ва дар ҳамон равия солҳои 2010 дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ кори аввале ки шуда буд ташкил намудани паркҳои технологӣ буд ва дар донишгоҳи техникии тоҷикистон дар соли 2010 набошад, соли 2011 аллакай ба фаъолияти пурра парки технологӣ шурӯъ намуда буд, ки бисёр фоидаи зиёди ба иқтисодиёти ҳам донишгоҳ ва ҳам ҷумҳурӣ оварда метавонист ва то имрӯз метавонад. тибқи ин парки технологӣ то имрӯз муассисаҳои таҳсилоти олӣ дастгоҳҳои корҳои озмоишии физикаю химияро дархост менамоянд ва парки технологии донишгоҳи техникии тоҷикистон барои онҳо ин дастгоҳҳоро мувофиқи хосашон омода месозад ва пешкаш менамояд. нест дар тоҷикистон гӯшаву канор муассисаи таҳсилоти чӣ миёна чӣ оликасбӣ ки қариб агар фанҳои физикаю химияро омӯзанд бо аз мо дархости гирифтани ин ё он дастгоҳ накарда бошанд вуҷуд надорад. то ҳатто донишгоҳи бонуфузи Москав ба номи Ломоносов ки филиалаш дар ҷумҳурии мо аст, як қисми дастгоҳҳои озмоишии физикаро аз донишгоҳи мо дархост карданд. ин бениҳоят муваффақияти зиёд аст. ба ғайр аз ин паҳлӯҳои зиёде дорад парки технологии донишгоҳи техникии тоҷикистон, ки мақомотҳои қудратӣ чӣ вазорату кумитаҳои сохтмониву дигар муроҷиат менамоянд ва натиҷаи ниҳоии кор албатта баъди санҷишу озмоиши парки технологии донишгоҳи техникии тоҷикистон
بعد قراری قطعی قبول کرده میشه. در حقیقت سال 2010 در جمهوری تاجیکستان سال معارف و رشد تفکری تکنیکی اعلام شده بود و یک قدم نخستین بود به رشد آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی. این شروع از سال 2010 نقشه و برنامه‌های تعلیمی استانداردهای دولتی توسط هم میانه عمومی هم توسط ابتدایی میانه و عالی کسبی تا اندازه به رشد این علم‌ها روانه شده بودند. مخصوصا ساعت‌های آموزش فنهای طبیعت شناسی، فیزیک، شیمی، متماتیک، بیولوژی در مؤسسات توسط میانه عمومی زیاد شده بودند و در مؤسسات توسط میانه و عالی کسبی ساعت‌هایی که با بخش فنی بودند و بخش اساسی آموزشی برای علم‌های طبیعت شناسی، تکنیکی، تکنولوژی بودند تقریبا تا به 70% رسانیده شده بودند. یعنی زیاد شدن ساعت این امکاناتی زیادتر و وسیع‌تر آموزش فنها را به بار می آورد. دوم، با مقصد تامین مؤسسات تعلیمی با کابینت‌های فنی، آزمایشگاه‌های لوازمات آزمایشگاهی قرار مخصوص حکومت جمهوری تاجیکستان و برنامه دولتی قبول شده بود و تا امروز نیز این برنامه‌ها ادامه دارند که مؤسسات تعلیمی با لوازمات آزمایشگاهی و کابینت‌های فنی تامین کرده شوند و همه اینها یک قدم‌های نخستین بودند در این سمت. البته اعلام شدن 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی یک زمینه معین در کشور ما دارد و این زمینه باعث می‌گردد که ما هر چه زودتر با این هدف خود رسیم، نویل شویم. донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ яке аз марказҳои пешбари тадқиқҳои илмӣ, коркардҳои таҷрибавию истеҳсолӣ, навовариву ихтироъкорӣ ва омодасозии кадрҳои илмиву техникии кишвар ё худ аз саҳмгузорони фаъоли рушди муназзами тоҷикистони азизанд ки ба фазои байналмилалии таҳсилот ворид шудани ҳарчи бештари ихтисосҳои он тақозои вазъи иқтисодии кишвар аст. ما در این دوره البته به خاطر اونی که دیپلم ختم متخصصی دانشگاه ما در دنیا شناخته شود ما سزاواری اکریدیتاسیون بین المللی گشتیم که تا امروز این اکریدیتاسیون ما ادامه دارد. دو اختصاص دانشگاه صاحب چنین اکریدیتاسیون شدند و متخصصان دانشگاه ما که بیرون از مرز فعالیت میکردند در تمام دنیا کار میکنند. ما اونا رو حمایت کردیم و امروز مراجعات بسیاری از جایی که می شود ما جواب موسومی می نویسیم و خود همون ورقه‌های اکریدیتاسیونی که هستند در سامانه دانشگاه جای داده شده هستند. دیگر حاجت مراجعت هم نیست، از همونجا می بینند و دیپلم ختم دانشگاه ما در تمام دنیا قریب شناخته میشه. و این دو اختصاص کدام اختصاص‌هایند؟ یکی اختصاصی ساختمان است، دیگر انرژتیک. ما در نظر داریم که 25 اختصاص دیگر رو باز از اکریدیتاسیون بین‌المللی گذارونیم. чуноне масъалагузорӣ таҳлил ва пешниҳод намудем ҷавҳари 20 соларо таҳкими зербинои донишҳои техникии наврасону ҷавонон ташкил медиҳад. ба ибораи дигар маҳз аз зинаи боғча то мактабу донишгоҳ тамаркузи корзори омӯзиши ҷиддӣ ва рушди фанҳои табиӣ дақиқ ва риёзӣ ногузир аст. маҳз зина ба зина истифода аз имкониятҳои давр, имтиёзҳои давлат ва иқтидори маънавии ҷомеаи хиради азалӣ доштаамон ба зинаи илм бояд бо марону собитқадамона ворид бишавем. инак ки ба шоҳроҳи 20 сола бо мақсади камоли илм ворид шудаем, илми ватаниро комил сохтану ба истиқлоли комили илмӣ расидан муҳимтарин мароми мост. аз илм сипар кун ки бар ҳаводис аз илм қавитар сипар набошад. ҳар кӯ сипари илм пеш гирад аз захми ҷаҳонш зарар набошад. барҳақ илм қавитарин сипари мо бар ҳодисаҳои хатарноки ҷаҳони пурталотуми муосир аст. илм нерӯи тавоно ва сарвати бебаҳои ҳар як давлату миллат аст. در ساختار اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان ما تمام عالمان به 3 شعبه تقسیم می‌شوند. این شعبه علم‌های فیزیک، متماتیک، شیمی، گیولوژی و تکنیک، شعبه دوم شعبه علم‌های بیولوژی و طب و شعبه سوم شعبه علم‌های جامعه شناسی است. و از تعداد عمومی کارمندان اکادمی ملی علم‌ها تقریبا 60% آنها
ба соҳаи илмҳои табиатшиносӣ рост меоянд ва айнан ҳамин теъдод, яъне 60% магистрантон, 60% докторантон, 60% муҳаққиқони ҷавони мо дар самти илмҳои табиатшиносӣ имрӯз фаъолият бурда истоданд ва барои махсусан олимони табиатшиносӣ мо ин бисёр ҳодисаи муҳим, як ҳодисаи гуфтанӣ ҳастам ки муҳими таърихӣ буд ки чунин 20 сола эълон карда шуд. Яъне барои мо ҳам шароит пайдо шуд, ҳам дастгирии давлатӣ боз афзунтар шуд ва аз тарафи дигар олимони мо рӯҳбаланд шуданд ки имрӯз давлат дар сиёсати пешгирифтаи худ аллакай самти илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзиро ҳамчун самтҳои афзалиятнок эълон карданд ва ҳамин имкон медиҳад ки мо боз ҳам хубтар ва бо нишондодҳои нисбатан беҳтар дар ин самт фаъолият барем. дар баробари ин ба 50 нафар аспирантоне ки дар муассисаҳои илмӣ фаъолият мекунанд стипендияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муқаррар гардид ки акнун 70% он маҳз ба муҳаққиқони соҳаи илмҳои табиӣ ва риёзӣ дода мешавад. 29 соли соҳибисхоҳии кишвар олимони мо соҳиби зиёда аз 450 ихтироъ ва навоварии тасдиқшуда гардидаанд. 450 патент доранд, 450 навоварӣ ва ихтироъ доранд ки ҳам дар сатҳи ҷумҳурӣ ва ҳам дар сатҳи байналмилал эътироф шудааст. ва албатта масъалаи дуввум пайвасти ҳамин натиҷаи илмӣ, ҳамин ихтироъ дар истеҳсолот аст. ман бовари комил дорам ки бо дастгирии бевоситаи ҳукумати кишвар, вазорати идораҳои дахтдор, истеҳсолотчиёни ватанӣ, корхонаҳои саноатӣ ин дастовардҳо дар истеҳсолот ҷорӣ мешаванд ва баҳри пешрафти кишвар, рушди иқтисодиёти миллӣ ва албатта беҳшт шудани зиндагии мардуми кишвар саҳми худа мегузоранд. ҳукумати мамлакат ки дар сиёсати иҷтимоии худ ба рушди илми ватанӣ таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир менамояд, дар ин самт ислоҳоти зарурӣ амалӣ гардида истодааст. дар идомаи ин дастгириҳо нахуст мақоми муассисаҳои илмӣ баланд бардошта шуд ки сохтори академияи илмҳо таҷдид гардида ба он мақоми миллӣ дода шуд. мақоми миллӣ гирифтан ин пеш аз ҳама барои кормандони илм, барои олимони кишвар, барои олимони академияи миллии илмҳо ин пеш аз ҳама масъулияти зиёдтар дар назди халқ, ҷомеа, давлат ва ҳукумат аст. яъне мо масъулияти зиёдтарро дорем ки баҳри пешрафти илм кор кунем, дар рушди иқтисоди кишвар саҳми арзандаи худро гузорем, коркардҳои илмии худро тавонем дар истеҳсолот ва дар иқтисодиёт ва дар соҳаҳои гуногуни иҷтимоияти кишвар ҷорӣ созем ва бадин васила дар рушди кишвар саҳмгузор бошем. албатта мақоми миллӣ гирифтани академияи илмҳо аз тарафи дигар ман фикр мекунам мусоидат ба он месозад ки пояи моддии техникии муассисаҳои илмӣ боз ҳам пурқувват мешавад. муассисаҳои илмии мо бо озмоишгоҳҳои муосир ва дастгоҳҳои озмоишгоҳии муосир таъмин карда мешаванд ва гузашта аз ин ҷавонон зиёдтар, теъдоди ҷавононе ки ба илм ва илмомӯзӣ ҷалб карда мешаванд теъдоди инҳо меафзояд ва гузашта аз ин мо метавониста бошем ки дар бозори ҷаҳонии илм рақобатпазир бошем ва дар сатҳи байналмилалӣ корҳои илми таҳқиқотӣ анҷом диҳем ки ҳама ин барои боло рафтани обрӯю нуфузи ҷумҳурии мо дар арсаи байналмилалӣ хеле муҳим аст. умед аст ки дар ҷавоб ба ин ғамхориҳои маорифпарварона илму маориф ба таври назаррас рушд карда доир ба соҳаҳои бисёр муҳим аз қабили мудофиа, генетика, экология, заҳршиносӣ, силшиносӣ, физикаи электронӣ, динамика, электроникаи нерӯӣ, геохимия, манбаъҳои барқароршавандаи энергия, шӯроҳои илми таъсисёфта, мутахассисони ин соҳаҳо ба кашфиёти ҷавобгӯи талаботи ҷоизаҳои сатҳи ҷаҳонӣ муяссар мегарданд. агар мо дар сатҳи зарурӣ тамоми бандҳои нақшаи чорабиниҳоро саривақт агар иҷро кунем, ман фикр мекунам аллакай дар ҳолати кӯтоҳтарин дар 5 сол ва баъдан дар солҳои минбаъда аллакай натиҷаи ин ибтикорот ва ин эълон намудани 20 сола чашмрас хоҳад буд. яъне мақсади асосии он аст ки пеш аз ҳама дар ҷомеаи тоҷикистонӣ ҷаҳонбинии илмӣ бошад, дар байни ҷавонон тафаккури техникӣ ва донишҳои техникӣ паҳн карда шавад ва ҷомеаи тоҷикистонӣ як ҷомеаи технологӣ, як ҷомеаи техникӣ, як ҷомеаи дорои тафаккури техникӣ гардад. ва дар асри 21 дар шарти асосии пешрафти кишвар ҳам ҳамин аст ки агар ҷомеа бо донишҳои техникӣ ва ҷаҳонбинии илмӣ пурра мусаллаҳ бошад. ман ба расми орионӣ тоҷ бар сар кардам, бар дирafши орионӣ
7 اختر کرده ام. چیلچراغی عارفانه من فروزان داشتم. خاندانی 7 کشور را منور کردم. زنده بادا آریانم، آریانی باستانم، آریانی باستان و تاجیکستانی جوانم. تاجیکستانی جوان و سالار و صاحب استقلال و پرمایه جهانی معاصر با اعلان و تطبیق 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف بار دیگر ثابت خواهد ساخت که چون گذشتگان آریایی خود در سرگه انقلاب‌های عقلی تمدن بشری برقرار و موفق و محبوب خواهیم شد. معین گردیدن هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری چون رویه‌های افضلیت‌ناک علم خود بهترین و مهمترین وسیله متحد نمودن نیروی ذهنی مملکت به قوه استحصال کننده تبدیل دادن علم و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مملکت است. مردم سربلند تاجیکستان این مرحله مهم سرنوشت ساز را نیز با تکیه به خرد ازلی و با درک تام مسئولیت وطنداری و خویشتن شناسی سربلندانه طی نموده مقام و اعتبار علمی و سازندگی این سرزمین اجدادی را در عرصه جهان احیا و استوار خواهند کرد. خیر بینندگان ارجمند، تا برنامه‌های دیگر خانه آباد و سرفراز بمانید.